Mwaramutse neza mwese abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe hano kuri Mutarama TV. Twizere ko buri wese ameze neza ndetse akomeje kugira ibihe byiza cyane. Turi mu gitondo cyo kwa gatandatu, turi ku itariki ya 5 ukwezi no kwa 7 umwaka 2025. Mwaramutse mute? Reka twizere ko mwaramutse neza ndetse bwaramukanya amahoro y'Imana cyane. Natwe tumeze neza, mutubwire uko mumeze ndetse nuko mwaramutse mugeze mu mwanya w'ibitekerezo. Hanyuma nongere mbwire abantu badukurikiraga ku Karabo TV yuko twimuye ibirindiro, twimuriye ibikorwa byacu hano kuri Mutarama TV. Mushobora gukanda subscribe kubageza hano bagambire nukura munsi gato y'iki kiganiro kana hano handitse subscribe ugakandaho, ugafungura no kunzogera ubundi ugatangira kubana natwe mu buryo rwose bugezweho, ugatangira kuzajya uraronka amakuru n'ibiganiro byacu bigezweho, dore ko twibanda ku makuru agezweho abarimwo kuvugwa mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Hanyuma munyemerere mbagezeho aya makuru azindutse avugwa, by'umwariko muranyemerera mbabwire yuko ingabo z'u Burundi zamaze gukozanyaho n'umutwe wa Twirwaneho hano muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwariko muri Mwega. Byagenze biti n'imirwano yabaye ku munsi w'ejo, ariko kandi ibi byose tugiye kubigarukaho, ariko kandi ndaza kugaruka ku makuru avuga yuko by'umwariko igice cy'amabuye y'agaciro ya Repubulika Demokarasi ya Kongo kizatunganyirizwa by'umwariko mu Rwanda. Ibi byatangajwe n'umwe mu bayobozi bakomeye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame mu kiganiro n'itangazamakuru ku munsi w'ejo hari byinshi yatangaje, turakomeza kugenda tubikomozaho ndetse tunabigarukaho mu kiganiro cyacu by'umwariko cyo mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Ariko ndakubwira ko Perezida Paul Kagame yavuze yuko yavuze ikizakurikiraho RDC nitarandura umutwe wa FDLR, cyane yuko ari bimwe mu bikubiye muri aya masezerano aherutse gushyirwaho umukono nyundi na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungire ndetse na mugenzi we wa Kongo Madame Therese Kayikwamba Wagner, byabereye Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nongeye kubaramutsa mwese no kubifuriza ibihe byiza abadukurikiye ndetse n'abakomeje kubana natwe, by'umwariko abaherereye hano mu Burundi mu bice bimwe bigiye bitandukanye, abari mu Rwanda, abari mu karere k'ibiyaga bigari, abari no hirya no hino mu isi. Ndabifuriza ibihe byiza, ndanabifuriza kumererwa neza cyane. Ikaze kuri mwebwe mwese rero mukomeje kudukurikira, kaze kuri mwebwe mukomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu. Hanyuma munyemerere rwose mbibutse gukanda subscribe niba utameze neza, komera kandi bihangane mubwira ngo nyamuneka niba utameze neza rwose reka nkubwire ngo ejo ibintu birahinduka bikaba byamera neza cyangwa se bikaba byagenda neza cyane. Ingabo z'u Burundi muri Kivu y'Amajyepfo zikomeje kwihagararaho ndetse no kugaragaza ko gizaje kugarura amahoro n'ituze mu baturage, zikaba zongeye gushimangira ko rwose zikomeje guhagarika ibitero ibyo ari byo byose. Guhera mu gitondo cyo ku munsi w'ejo kwa 5 hari ku itariki 4 z'ukwezi kwa 7 mu mwaka 2025, ingabo z'u Burundi n'umutwe wa Twirwaneho by'umwariko baramutse bakozanyaho hafi ya centre ya Mikenke muri teritwari ya Mwega muri Kivu y'Amajyepfo, maze ingabo z'u Burundi zibasha kuba zakwitwara neza muri iyi mirwano. Iyi mirwano yabaye mu gitondo cyo kuri wa 5 kandi bivugwa ko yamaze umwanya muto nk'uwo guhumbya. Ubwo rero uyu mutwe umutwe w'abarwanye b'Abazarendo by'umwariko wakubitaga ufatanyije n'izi ngabo z'u Burundi by'umwariko aba batwirwanaho, hanyuma bakabasha kuba bahunga. Umwe mu bari baraho ibi byabereye yavuze yuko ingabo z'u Burundi by'umwariko zahuye na Twirwaneho by'umwariko mu gice cya Mikenke werekeza ahitwa Rwitsa nkuko niko rero guhita impande zombi rero zitana mu mitwe, ariko Twirwaneho iza kwiruka nkuko byoma bigaragara. Yagize iti Twirwaneho by'umwariko yabashije kuba yahunga, ariko kandi mugunga kwayo ntabwo yagiye kuye, bigaragara yuko idashaka gutakaza ibi bice, ahubwo ibi bice ngishaka gukomeza kubigenzura. Uguturika kw'intwaro by'umwariko kuri iryo hangana ryabereye muri utwo duce rero ntabwo ryari rikangaranye cyane nkuko aya makuru akomeza kugenda bivuga, gusa byaje kurangira n'ubundi ingabo z'u Burundi zikomeje gushimangira ndetse no kugaragaza ko nta muntu n'umwe uzabasha kwigarurira Uvira. Iyi mirwano kandi mu gihe muri iki gice cya Mikenke hari hamaze igihe hari agahenge, kuko imirwano iheruka kwabera yabaye mu kwezi gushize kwa 6 hagati. Ni musi mu Mikenke gusa rero hari agahenge k'amahoro ndetse no mu Minembwe, Rugezi no mu bindi bice bigenzurwa cyane cyane na Twirwaneho, ubona yuko byatangiye kugaruka mu amahoro n'ituze. Icyakora ingabo z'u Burundi zikomeza gushimangira ndetse no kugaragaza neza yuko nta kibazo na gitoya kizabasha kuba cyagaragara muri ibi bice, cyane cyane muri Uvira. Ingabo z'u Burundi zivuga yuko rwose Uvira aribo bakomeje kuyigenzura cyangwa se aribo bakomeje kugenda bayikontrola. Hanyuma
Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko igihugu cye cyiteguye kubahiriza amasezerano y'amahoro giherutse gusinyana na Repubulika Demokarasi ya Kongo, gusa yashimangiye ko bimwe mu byo by'umwihariko rugomba gukora bigomba kubanzirizwa by'umwihariko n'ibizakorwa n'uruhande rwa leta ya Kongo. Naho kubanenze aya masezerano ko ari mu nyungu z'ubukungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Kagame yavuze ko nibura Perezida Trump yahaye umwanya iki kibazo mu gihe hari abandi batekerezaga uburasirazuba bwo hagati na Ukraine batitaye kubibera mu karere k'ibiyaga binini cyangwa se k'ibiyaga bigari. Avuga ku makuru yari amaze iminsi yahwihwiswa ku buzima bwe, Perezida Kagame yavuze aseka ko ari muzima ariko ko nawe by'umwihariko ari umuntu nk'abandi bose. Ikiganiro yahaye abanyamakuru rero ku isabukuru ya 31 y'ukwibohora, ibibazo byatinze by'umwihariko ku masezerano y'igihugu igihugu giherutse gusinyana na Repubulika Demokarasi ya Kongo cyo guhagarika ubushyamirane. Paul Kagame yavuze ko yishimiye isinywa ry'amasezerano n'uruhande Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero by'umwihariko zayagezemo nk'uko bigaragara. Naho kubayanenga ko by'umwihariko washyize imbere inyungu z'ubukungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Kagame yavuze yuko aya masezerano anareba ikibazo cy'umutekano ndetse n'ibya politike nk'uko bigaragara. Aya masezerano kandi ntabwo areba ubukungu gusa, areba n'umutekano ndetse na politike, kandi byose bigomba kugendana nk'uko bigaragara. Avuga kuri Trump, Kagame kandi yamushimiye kuba we nibura yaritaye kuri iki kibazo mu gihe hari abandi bari by'umwihariko bahangayikishijwe gusa n'uburasirazuba bwo hagati ndetse n'intambara ikomeje guhuza Uburusiya ndetse na Ukraine. Kuyubahirizwa ry'amasezerano bwa nyakubahwa Perezida Kagame yabwiye abanyamakuru ko u Rwanda rwiteguye gukemura ndetse by'umwihariko ibirureba byose. Twe tuzakora ibyo twemeye, ariko kandi bimwe bihera ku byo abandi bagomba gukora. Iyo badakoze rero n'ubundi ibyo twemeranyije, birumvikana ko bigira ingaruka ku byo natwe by'umwihariko tugomba gukora. Tuzabikora ariko kandi uko n'abandi bujuje uruhande rwabo. Muri iki kiganiro kandi Perezida Kagame yanongeye kunenga ababonera iyi ntambara mu nyungu z'amabuye y'agaciro bakirengagiza ibibazo muzi byayitaye. Iki kiganiro cyabaye nyuma y'igihe umukuru w'igihugu atagaragara cyane mu ruhame ku mbuga nkoranyambaga, rero benshi bageze aho rero bemeza ko yabarembye cyane cyangwa atakiriho, asa n'ubiseka. By'umwihariko Perezida Kagame yavuze ko nawe ari umuntu nk'abandi kandi by'umwihariko nta muntu uzabaho ubuziraherezo. Gusa yagaragaje ko atumva impamvu abantu bakwishimira urupfu rw'abandi. Ushobora kwishimira ko rero umuntu bamutwaye mu isanduku bagiye kumuhamba, ariko nawe wajya mu modoka yawe by'umwihariko kilometero kimwe imbere ukaba uramukurikiye. Gusa ndabizeza ko ari njye wicaranye namwe, ni njye muri kuvugana, ntabwo ari undi. Avuga ku myaka 31 ishize FPR ihinduye ubutegetsi mu Rwanda, Perezida Kagame yanavuze ko yishimira intambwe y'igitangaza yatewe mu gihe hari abatarabikekaga. Abajijwe aho rero abona u Rwanda mu myaka 10 iri imbere, umukuru w'igihugu yavuze ko nta bitangaza yiteze ko rero bizabaho, gusa ngo abona inzira zaraharuwe ku buryo rero n'ubundi imbaraga z'iterambere zizaba zifite aho zihera nk'uko bigaragara. Reka tugaruke kuri byinshi nanone Perezida Paul Kagame yaje kugenda komozo ndetse yaje no kugenda avuga mu cyaba cyangwa se mu cyakurikiyeho mu gihe Leta ya Kongo itaba yashyize imbaraga cyangwa se itasenya uyu mutwe wa FDLR nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. N'ubundi turifashisha mu bimwe mu byavugiye muri iki kiganiro nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Perezida Kagame yatangaje ko Repubulika Demokarasi ya Kongo ninanirwa kurandura umutwe w'iterabwoba wa FDLR nk'uko ibisabwa, u Rwanda ruzakomeza gukora icyo rusabwa gukora mu gihe uriya mutwe uri ku mupaka warwo nk'uko bigaragara. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyine yabitangarije mu kiganiro kijyanye n'umunsi wo kwibohora ku nshuro ya 31 yari ari kugirana n'itangazamakuru. N'ikiganiro cyabaye nyuma y'icyumweru kimwe u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo bisinyanye nyine aya masezerano y'amahoro i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Paul Kagame muri iki kiganiro yashimiye ubuyobozi nyine bwa Perezida Trump bwagerageje gukemura ibibazo biri hagati y'u Rwanda na RDC bugendeye ku mpungenge by'umwihariko buri ruhande rugaragaza bitandukanye n'ubutegetsi bwamubanjirije bwasangaga rwose bushyize imbere inyungu zabwo bwite aho gukemura iki kibazo mu buryo bukwiye. Imwe mu ngingo ikubiye mu masezerano y'u Rwanda ndetse na RDC nuko Kinshasa isabwa gusenya FDLR, umutwe ugizwe n'abajenosideri bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994 kuri ubu korana n'ingabo zayo. Mu gihe RDC yaba kandi ishoboye gusenya uriya mutwe, u Rwanda narwo ruzahita rukurikizaho rero
rurimo kuvana ingamba z'ubwirinzi rumaze igihe rwarafashe. Perezida Kagame ubwo rero yabazwaga ikigomba gukurikiraho mu gihe FDLR izaba idasenywe, yagaragaje ko ingamba zo kwirinda u Rwanda by'umwihariko rwafashe zizagumaho mu buryo kandi bwumvikana. Ati mu mateka y'iki kibazo twabonye ko abantu badashyira mu bikorwa ibintu uko baba babyemeye, by'umwihariko babyemeye kubikora. Iryo ni isomo rero twize imyaka myinshi. Rero FDLR nititabwaho kandi by'umwihariko twarashyizeho uburyo bwo kubikora mu masezerano. Ibyo bisobanuye ko kandi FDLR izagumaho by'umwihariko n'ikibazo kigakomeza kubaho. U Rwanda rero ruzakomeza gukora icyo rusabwa gukora mu gihe cyose FDLR ku mupaka wacu. Perezida Kagame yanavuze ko u Rwanda rudashobora gukora amakosa mu gihe bigeze by'umwihariko kukubahiriza ibyo rwemeye mu gukora. Yanavuze kandi ko mu gihe urundi ruhande ruri gukorana n'u Rwanda rwazana amayeri rukanashaka gusubiza ibibazo inyuma, ruzakemura ikibazo nk'uko rero na mbere rwarimo kugikemura. Yunzemo ati gusa twe dufite gahunda, turi abanyakuri, turanateganya gushyira mu bikorwa rero ibyo twemeranyijeho ndetse no kurangiza vuba iki kibazo. Mbashimira abakomeje kudukurikira n'abakomeje kubana natwe, mukomeze kugira weekend nziza.